Iz godine u godinu sve je teže proglasiti najbolje među najboljima. Medijska kuća radio-televizije UEKO po 17. put proglasila je najbolje trenere za 2014. godinu. Sportska redakcija se trudi da sve sportske grane budu zastupljene, što znači da ni jedan rezultat ne ostane nezapažen. Za mladog perspektivnog trenera izabran je Predrag Borilović, trener košarkaškog kluba Spartak. Borilović je uveo ekipu u prvu saveznu ligu. Subotičani su čekali 10 godina da gledaju prvoligaške utakmice. Svaku utakmicu onako vrlo emotivno proživljava, naročito kada izgubi, to je danima je utakmici i pre i posle. Naravno i kada pobedi, kada pobeđuje, uvek razmišlja o tome, nikada nije do kraja zadovoljan, uvek on nešto razmišlja kako može bolje, kako nešto drugačije da uradi sledeći put. A sećam se svog šoka onako prvi put kada sam ga videla na terenu gde je on sušta suprotnost, potpuno druga osoba. I ne znam, onako prilično je ambiciozan, posvećen je ostvarivanju ciljeva. Ja verujem u njega i verujem da su ovo tek početci, da će onako tek da niže uspehe. Predrag Borilović zna šta hoće, prijatelji i porodica mu pomažu, podrška koja mu znači kako bi on još više napredovao. Sticam okolnosti, Peđa i ja kućni smo prijatelji i često se družimo. I mogu reći da kod Peđe praktično ne postoji taj poslovni deo i privatni deo. Kod njega je sve košarka, znači to je 26 sati dnevno je košarka. Tako da je verovatno jedan od najambicioznijih trenera koje sam ja ikad upoznao i stvarno verujem da je pred njim blistava karijera. Klub dizača tegova Spartak u sportskoj 2014. godini mora i može da bude ponosan na rezultate koji su ostvareni. Stipan Vert, trener kluba dizača tegova Spartak, dobija priznanje koje nosi naziv trener sa najboljim postignutim rezultatima. On je čovjek veliki entuzijasta, on je tu na svakom treningu i dosta je strog, da kažem. Znači, on nas tera i kad vidi i kad nam ne ide, ali sve je to deo procesa njegovog treninga. Znači, ne bi ovi rezultati bili da on nije takav, da nije tako strog, da on nas ne tera. I mislim da njega nema, znači, ne samo rezultata, nego ceo klub ne bi postojao u ovom obliku u kojem sad postoji. Bez obzira u kom sastavu se takmiče, dizači tegova Spartak sa takmičenja donose svom klubu zlatne medalje, ali i obaraju nacionalne rekorde. Proteklu sportsku godinu svakako je obeležio takmičar Tamaš Kajdoči, koji je na olimpijskim igrama mladih osvojio srebrnu medalju. Na svetskom juniorskom prvenstvu takođe je bio uspešan, sve pod palicom trenera i selektora Stipana Verta. Mi dođemo ranije, počnemo se zagrevamo, on dođe, napiše plan treninga, pita nas kako smo, da li nas nešto boli, uvek je tu da prilagodi trening ako imamo neke probleme, ali uvek se trudi da svakom ugodi ako ima nekih problema ili nešto nije u redu. Trening je uvek strog, na takmičenju isto, ali voli šalu naravno, kao i uvek ostali. Najbolji trener za 2014. godinu je trener rvačkog kluba Spartak Sreten Damjanović, koji obavlja i funkciju nacionalnog selektora. Njegov takmičar od malih nogu, Davor Štefanek, osvojio je zlatnu svetsku medalju koju je Subotica čekala 33 godine. On ima ogromno poštovanje od svih. Znači, on je sa svojom karijerom, što trenerskom, što rvačkom, stekao taj stvarno ogroman ugled. Ja ne znam, gde god smo se pojavili, svi su oduševljeni kad su pored njega. Znači, to je pravi šampion, pravi sportista, pravi trener. Stvarno je ogromna čast. Ogromna čast i velika odgovornost je nastaviti uopšte nešto, raditi nešto pored njega.
Mlada ekipa Spartaka predvođena trenerom Damjanovićem u 2014. godini osvojila je 3. mesto u državi. Još jedan rezultat je vredan spomenu. Junior Robert Dudaš novi je mediteranski prvak, ali i ostali takmičari u svim kategorijama bili su uspešni tokom takmičarske 2014. godine. Kad gledate neke filme, na primjer, od tim nekim sportistima koji su radili, koji su postigli neke rezultate, obično vidite nekog onako vremešnog starog čekicu pored koji sedi tamo sa klupe onako. Skoro svaki film to ima, kao on je iskusan, kao neki iskusan koji će da bodri i podržava svog mladog. Jedino to mi onako, to sam onako, kad su osvojili sve to i tamo na svetskom prvenstvu, kad mi što smo gledali snimak, uvijek gledajući ono kao manji te, ne znam, tipa Roke i te neke filmove, one mlađe sportiste koji uspeju, onda, kako se zove, onako uvijek imaju nekog starog čikicu, tako da nazovem, pored sebe koji govori šta da rade. Tako mi je, što se tiče Davora i Srete i ovog njegovog uspeha. Radio-televizija UEKO za 2014. godinu dodelila je posebno priznanje. Vaterpolo reprezentacija Srbije prošle godine osvojila je 3 zlatne medalje. Selektor Dejan Savić zaslužio je da se nađe među dobitnicima posebnog priznanja koje dodeljuje naša medijska kuća. Naša reprezentacija osvojila je Svetsku ligu u Dubaju, pa Evropsko prvenstvo u Mađarskoj, FINA kup sa podmlađenom reprezentacijom. Prethodna godina je godina za pamćenje kada su u pitanju rezultati vaterpolo reprezentacije, što nije moglo da promakne našoj medijskoj kući. Neverovatno, neobično običan, da kažem, čovek, a s druge strane tako odaje utisak kad siđe sa terena, kad napusti taj trening, normalan, opušten, komunikativan, neposredan, čovek koji onakav kakav je ogroman, korpulentan, ali ima neku harizmu, neverovatnu harizmu. Dok je na treningu, dok radi, nemojte da mu prilazite. Neće, a ako pokušate, nemam problem da vam kaže ili će vam to staviti do znanja ili će vam otvoreno reći nisi poželjen, skloni se, sad radim. I tu nema dileme, on će to da vam kaže, pokaže i uradi. A kad završi to sve, možete da razgovarate s njim, možete o svemu da razgovarate i daće vam i očinski, bratski savjet, svoje igrače, svoju, teo sam reći, decu, gleda ih sve te igrače kao decu posmatra i uvijek će im pravi ljudski savjet dati i on i trudit će se da bude i pedagog i roditelj na terenu sa svojim igračima. Svaka medalja je veliki trud i plod dobrog rada. Posle evropskog zlata u Budimpešti, igrači Srbije disali su kao jedan. U svakom meču videla se velika želja i kada rezultat nije bio na njihovoj strani, nije bilo odustajanja ni jednog trenutka. Niko nije verovao, sem nas, da kažemo 13 iz stručnog štaba, da to možemo i posle onakvih igara i meni je, da kažemo, beskonačno drago što smo na kraju pre svega pokazali nama samima što najbitnije i ono što će nas pratiti u budućnosti, da možemo da se uzdignemo, da možemo i da počnemo loše, ali da ono što smo dali i pokazali u bazenu je rezultovalo na kraju ovom šampionskom titulom. Najbolji trener na republičkom nivou je trener košarkaške reprezentacije Srbije Aleksandar Đorđević. Reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na svetskom prvenstvu u Španiji. Početak priprema, otkazivanje igrača, ali Đorđević je uspeo da napravi tim koji je iznenadio košarkašku javnost. Posle prvog kruga takmičenja našu ekipu niko nije video među ekipama koje će se naći na postolju. Kako se šampionat bližio kraju, tako je i naša selekcija pružala sve bolju igru. Igrači i trener su verovali da mogu do medalje, ali je nisu obećavali. Ostaće svima definitivno u lepom sećanju, ne samo zbog medalje, nego zbog nečega što smo napravili i postavili neke osnove zdrave, da kažem, i to poštovanje prema reprezentaciji. Čestitamo nagrađenim trenerima i želimo im u ovoj godini da ostvare još bolje rezultate.
Birati najbolje trenere punih 17 godina je velika i uspešna tradicija radio televizije UEKO.